Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah Sekarang makan sana kami. Sana mi. Mga bagi Oh sana. mga Hindi ko alam si Kas. mga ulit Sana kami. Sige na ron. O kasi pa isa na. Go ka. na isang biganon sa kalilimutan, ng mga kamalian, ang magpamahal sa langit, Allah, Amin. Pagkaliron na pagkakyawan sa mga sabab sa awang ko minipagpadalan si iso mga ulama na kesusultan binatulungan ko yang saya na bigay ako niya pag-ibig naman. Kadua ko nang inaw ay na sinta doon sa iyo pag-ibig kung yung kaakasabuti ron. Kaya kapilito ng mga nakaroon ng kawan ay na pananaro ko mga kasama ng isang pariya dari dapat kebanyakan pagdulungan sa saya. Untuk sini bagian tadi keputusan dari kantor warga Atau. May kasana ka tadi sila. nasam tidak dia ambil lapangan oke kayo. Si masa lapangan saya kayo lapangan sa gilamakan ng mapupunan dari kantor. Sabab sa pamakapuntulan at nakadbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang pamulun yang sa hadith nabigyan ako tulungan ng ilma bilang mahdi ilallah. Kami ako mga ulama ay sa abakay tutok naguntot sa iyo. Tamang ipong salita at tamang abakay. Sige na kami. Ikanunong ito Allah, Panginoong kaantanusi, lagyan kayalitan o ikapagagaman na penamanamartan. Saya penamarantan narantan din mau kapatay. Kaya basaw ng mga nukstano narantan din kakayasi sa matang gawin. Kahagian kayanitan ni ikang kelubukang wagaman na piyanitaan tanwa Allah. Uni na piyamaw kito Allah sa lalangan sa parang. O kaya kiro niya ng tanron, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pagkiro na Allah, pagkamitan sudah di eno, binayaw niya o pamakapaguntulan ay parang tiyaw rin mamuniupan na tiyawagan apakapagaw sa inamuniw si kaya po mga kinagin na sutiga sa English amay provision so tiyaganian mga rin na Allah madidipitero ang napungal mga tanong sodangan along tanong rin ito pagkatabatay na taman sa biyat-biyat tanong sudarian sa Quran kaupaguntulan. Kaya yang kau carian nabasta turun nakasukat turun wallah ayat pin gunung nama napakot namay ning maalitaso nasyang sa Quran. Oleh mana sanas pagpapamang kapaguturan na sumamulat kami ang Quran ada pa kapagbiyan. Lagi ito ay naman ako kung aliter o pinter wallah di naman Facebook.
Berarti nabi teru Allah mengulangi bahwa memakai dari orang muslim yang takut sama itu Qurannya. Kenapa lagi Tuhan itu? Kepada dia teru nabi nabi. Kalau besari Peter rotan Allah na ayamana na nabi dia katakan nabi teru Allah panan gila ini ibakan matai adikan muslim. Orang yang nabi dia asal tak terima orang itu. Kalau yang itu benar, kalau asal orang lain lagi. Kepada mana sokian bertemu sama nama terwala asal tak terima tamu. Nabi tadi apa pemikiran aku keparna kepada ini bagi seorang dimantua marga kepada sama kayak bagi muslim. Kepakai bagi sama kayak bagi muslim tapi suka lebih terus. Apa yang dia orang disiplin tapi suka lebih terus. Padahal dia bawa memakai dalam orang muslim. Orang kita sebagai suka lebih terus. Ubi nasib mang bawa beberapa ramang paparak ke beberapa yang nak kepakaian itu tuh lima pemikiran nak alim kepada materi muslim. Wah, itu terbas. Dalam kapan diketusi sokian muda untuk ulama ini rompau nabi, ke bagaimana yang kita anak muslim kan, nabi yang kita kafir kan. Nabi ini tanya mana tuh? Ke bagaimana nabi yang kita muslim kan, nabi yang kita anak kafir kan. Smart jadi kalian dengan dalam kalau sekali dipati, oh bangun tuh dah, pakai kawin kan. Asuhan sulitan di kapal juga mana aku naik dah. Bahasa mengarut semarga atau si mana pun naik itu pada tahun nabi betul pada tahun nama sesalipun. Hari itu dari mama masih masa gitu. Tapi mama itu dari mana sebentar nama tanam. Mama masih lagi itu mana orang sesuatu di kapal itu mah lagi itu kau bibitin nama kis tangkap kebebayan tak ada pempang begini biar kapal itu sekaden ada mana orang sapi ibu nggak buka kenapa itu tidak kami kapal itu sekaden ketangan kami yang ambil murung mira tadi nyawa mafia sulitan lebih kapal itu mah. Nasangan nabi ubakan, nabu piri sirsanakan, nasitan umadakan, sangkot amasa, amau menurutkan amasa salipot supake. Oleh, nabi ini boleh ditaruh, may sama nagdang taruh, nabi ini lagi na Ramadan, na marumang buto matay. Bagi kebita na sa masigita. Hindi na niya kabuto ataw na. Hindi na sila niya tao. Bagaimana pun kata-kata kayak begitu. Nare, samano triuman tangrona tutu sinyuk mana suagaman akinang lantano. Ale, inung kapan inang lantan suagamay niyaday dirtan suagama. Kaisa history na niya kasuprarotan at lugat o sabon suagama. Nakikinang natanong suagama. Yung mga bagian, kami ang surat ko masing Jewish, naurutan ko pang grup na sama niya, na mas ketang ko, jadi dia tinggi na. Nakita ko naman, abang na niya tiratan ko, na imarang tasusanan, nadagta orang kalian, kabiling tawa ko paniyan, naging ko pasayan. Tinggalin, minum kapiter ka, nabawasarong isipon. Dia ditirkan suatu mana pitero na sumahan ugay na sumahan yan, nagulong ko kayo na niya kawat-kawatan. Tinggalin minum kapiter Parang mga Muslim ko, ako sa rin manawi, ako sa rin mabunso. Muslim ay na maling tukar na mag-bugisya na tira-tira sa lupa. Lagi no hindi ko po. Uy, mga Muslim pa, nilalangan ka sa kalidaro mo. Atau tengah, wah dia dari kue bergeris. Lo kawan lagi sih lo. Ya aku dia sumpah kan apa sumpah itu ada macam apa.
Udah kung sa Saudi siapa isu ini ang nalungkas sa awi. Kung ipanwala, pikir lang na kinaglagan mo sa agama, kakalinder mo na niya ang Kristo. Kung inayak niya ka mga sauna din, nabuganan ko agama kami ang ay ito, wali maganan ko agama. Kung na niya, ate, minum kapter nangyawag ng sa mga tablig, mga mubalik lang. Bili ako niya, wag itinitulong mo, wag i-upload ko rin na sumataon sa Arabic grammar, kaya mo na mubalik na sukingal ba? Kung kapanulog, mubalik, isumpa, di ka arawan, na sumtablig, na masgar, kaya man na niyan, kapanulog. Bilo man ito, kapanulog, di manulog, preacher. Meron mas mga mubalik, Allah, nagbagan na, kandikin na kapera sa walay niyo. Desyabilita, pero makinala ako sa walay. Hari benar? Nyari sa masjid, kenapa sa niya ng tiap ako sila kalima. Assalamualaikum, dadapat yan bilid ko naman ay nagiging na. O ba kasalapin? Lagi makita sa mga di sila iba na silang punta, mas mga diyo, asisi sila daw, itinsi, kaya sila rin iba, ya, pero makakabanungan pa. Kung may mabulang number ba yung isa sa agama? Naman yung mabuhay, may pagwala, kinanglaban mo sa agama. Hindi ako ba, bugarin ka mo rin, nangangaling akin dami lagi na masakan mo niya, sila nagpapatay sa kapumiro ko ka agama ka. Niya nagugla, pikir mo na wala pa ng hindi ba ka namamatay ka ng mga Muslim. May pagwala, may nagkakinangkanta mo sa agama. Ay kami na parang mo nabanggit ako bago na pagdadali. Pangalog na sa pagbag. Kaya na rin ang tapon na asyhadu an la ilaha illallah. Yung ta ila illallah. Kasi ito nang gagawang na asyhadu an la ilaha illallah. Tapi nung naribat ako kanina na yung mga marang ako. Hindi niya bursa. Yang kedua, ini Arabi kami yang ngomong nama pena, na pronunciation ya. Jadi English ya na, horofannya, makharijul horofa, tiga ngomong lama, na basta dari yang mengalin so pronunciation Arabic, kami alin so mana. Kaya pilihan, wag na malukan mo muda, mo kami yang dalam sampai kunci. Yan na natin ang pilihan na Muhammad, sumaran nabi ka na Muhammad. Emananya sa termo nano na bato. Kapamagi na gumilo pati na mukaman. Eti na mananya na pamamakam. Sisi rami natin na sumukaman. May natiro na sunabi ng pamamakam. Naekalo sa kukundo, magnagiyan mo kukundo, wanagay ang mga talo ko. Suami, ang pronunciation niya, maribat sa mga nakapiyas sa pronoun, ang pronunciation niya, maribat sa pronunciation niya. Ito na si pronounce, mutasig niya na. Kung maribat sa sig niya, maribat sa mga. Dito naman yung kayo, kung siya mata, nasa pranaw yung mata, pranaw. Ngabungas na rin tayo barat, pranaw, miyaw, miyaw, dan video sa pronounce. So kayo na mga pataan ang yaw te. Nasa pera na utanan ang yaw ta. So nga mga pagutanan na sa pera ang yaw pagutang yaw pa sa pera. Ginagod na kayo ni baka mo paniniwata. Kaya niya na yung yaw gangagay sa kayo na na yung pagilong yaw ta sa kayo. Wala yung yaw ta. Itu na mismo na may bibasa. Namaro ka magdang mo at na dua oras mula ini pangandong yan. Ay agad ako sa mga puso. Anbon. Anbon. May masama ko si Peterbi. Anbon. Pamahaligan ni dua. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi
ala dinik ay manotona kay diingira-ngira ko poso peningkor ka sabi ka kalbi ala dinik lalayunan ka supos akan wagamang ka makaya ka prononsyon naliterki sabi kalbi ala dinik namiyatero ka nalayunan ka suaswakan wagamang ka Kailangan na Iya, no, no, Hirain eh, no? Bulit ka na. ada kita gimana? Iya, kono. Kayak mau na dia memang ibu mga tao di sana nabi. Itu numiyan ka no. Kaya kinuwela natin din na sa nabi na ba piyan do iyan namyan do na sa Jibril. Asa nang natin na nabi ka ba mo mo Jibril. Nakatawa na dali nang tanong para apa? Suwalla na pitiryan na waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Kung mana nga pitirwalla, dahil na lawang panadar baka o tao ay nang kubiyan suwalla sa kabukog. Soalnya yang mga ulama yang mga diba, bisa na may mapupuwaran sa mga mapiyapit siyo. Yang ini pangalan dulu, yang pangalan sa mga orang. Nemya pasadang na college of Quran Islamic Studies. Na wallahi yung mag-study la panganita sa bubud na namadalot ang maribat. Nasa na niya sa masatay mga dalil na hindi papanahon mga bukti pa pagiribat. Allah nare pinangrantang mag-iswagama. Pakais sama nenek taman nakatawin ako agama. Namya kung sa kuro na kita pagpaganag sa agama. Kami ako masumanga ulama. Ino ka ito isumaw ko si Kiyalin. Nabutas na piralangitan ako na pipiro niya ni Madam Manto. Kaya rayaan na kaya niludan. Sino kong pinalaman na si Kuwato? Pagkawan niya kung yung nakatapo. Sama nila nagkatawa na si Sino. Naging niya nga si Kuwato. Bismillahumma wa'ala. Oke, soalnya naging nakatawa na Bismillahi wa'ala barakatillah. Gina na yung kena berarti ako nabi, na para tayo ako nabi, isa sa nabi hubi. Sa lagi mo mga kalagyan yung kilo, may mga pili na yung mundo, bigay Bismillahi wa'ala barakatillah. Laki ano yan, ito, ay pili na yung mundo. Sa lagi mo ako, nabi ang panagulong ay isa na, sumari ko, wala niyo ni Makbel. Nari, sama na yung mga uli po Allah, na maluang sa amaron na bugan, makasadang nila, bugnang ukman na may paging yung ako na ano ay kumiyat tanong mga ginotang, tatang mga pagulo. Pati orang sana ada yang pulau, baik orang ini pulau. Bisa kan kalau kita magagawa at ang oras, kaya yung saw-saw ng area na announcer, dahil yung opera kung sa mga nakakawawang kundula niya ako. Yan yung makabugda magawa, gusto ako mga mikro, naigat niya atas na niya ako na lagi talong sa mga kudatang laguir. Ito yung sumala, area kayo, makasih pala ada mga muna. Apa ya, sama kita juga di mana saya kalau main di sana dulu kan tidak ada senang. Pas pengen mana berat. Nama kaya ako sa bulong sa iyo, nagpusungan ako niya. Ang asin na balik, atas na. Iyo na. Hey, ulit po wala, maluwas na kung buwan sa pagawin mo kano sa pagagama. May yung matangkol na sa naperisit sa napiyagil na nakalakas sa kadata. Ang makakadat ka. Maraming tabi. Apa makin ko yung may nakita na nag-iugaw yung mga malamang kayo. Wala si style ka. Sino ka rin mamamaya ka lang sa adat na ikiyara po yung palalang yung gugol ang ubus ng ibig ko. Ibig ko lang kaya pasan. Wala, apa makin ko yun. So kaya pitero no nabi nakapiki. Kami yung mga lang mo. Berkat kesadaran akbar. Tsunami na bibli kapag sahadat kali ini bisa nak prosedur. Nak bunyi atau tahu kalau berbagai kemana bunyi kemana bunyi kemana. Oriannya nak bismillah. Mapasan itu napal guna berkasun. Bela Arab nani angka sambung banget. Tamanya namanya yang dapat terkono. Mapasan itu napaguna ba ng mansong ba na barukan ka sa giwon kawangan sa babakan.
Kenapa hindi niya bergerak sa kota ini? Kaya mabuk ko, naging apay na. Mapasagot ko niya bergerak ka, nagsuti ka. Sa disebut sa mapigaro na nakasuti na, yung si Bugle, lagi doon, sabi na kakakon. Nakakaya sa mga lustan, isip nyo lang, ito na yung mga nakasuti. Mapasagot ko ang nakasuti ka, nakanaisul ka, bugabdas ka. Sa sunod, so okay, nakapagabdas. Na makapagabdas ka, miyaw mga mapin, ang di ka umaasapon ka, ulong ka. Sumasyon sa ulo ka. Nakakawin sumasyon sa ulo, na biya kasapon ang mga talo. Ibilang na, palisin-sige po, na may wala tingin ako lang sa iba. Ako ito na, nakasapon sa ulo, na makasisap. Ay, rupahan yan, napakapo na lang yung mga sabi ng ba? Na makaumaros sa tanong, nagpakaswil ka sa sapran. Na mapasat, nagpakapanaros na kayo yung tayo ng tangin na. Yung tingnan sa kumasaw, no? Nabangtarang kasi. Yung mga pure ko yung pinububul, kaya ano nasa nabi. Narinig ka. Sama no to, tutusin nga mga pagdagang ng mga swat, kunwari rin, mapasad ka pa, masapong masulo sa kanilong kaninirupan ng ano. Tapos, namya pasad, namya pangapanalos ka, limang kabutangin naman, ito ni Kigilo. Tutusin nga, Diyos ka perkata ka sa adata, nabuhi mo naman nalawas ka. Nagkakalas ka nga, Ilong berdalay, nagpumakin ka nga. Dangab da sa pasis waing ka, nabiguan nga sa upat sa lawas ka, kawanan, pamangwa yung pensukulo, siya sa lawas ha. Mapasad ka diyan ka, mapasad diyan langon, nagiwang kuman, mapasad na kawanan kuman, alternita, mapasad na diwang, mapasad na kawanan, mapasad na diwang, niya babakat na loob. Ito ni isuan. Nabungabog na bisulong ka sa makatlo. Nang kakapang na bingo, napagani, napalingan pang na ba? Kanaba makaisa saya, na makaisa saya, na makaisa saya. Kami mo nagitigas sa puta mo. Ale, niya pasad. Kaya pa ito mo bisuluang na miya katlo. Na mapasad ko, nabungabog pagab ka sa so. Aing kaakawanan sa makatlo. Na mapasad na subiwag man sa nakatlo, na miyakal kaktasahadan. Nagyan mo to abdas ka na approve na opsyon ba yung nagabangay na isyon ba yung kaong tawag ito ni abdas ka. Kaya sana. Sama na yan, nabigay ako yung sundito yung hindi na nga sa mga pagagawa nagabangay sunditan yun na yan, yung anak ko yan. Kasama rin ang nabuhin na ni Ram. Inoran na yan, yugod mga bae, mga dato ka para magdantanuan niya katuatan o din na kanong no? Kakautua piyasakan sa hadat na nga maswa. Kasi ang niyatin, ay dapat kausang ka din, sa mga nakakaw mo siya ka. Ugi nagtoto sini mag-iisiyan. Samanan, kinanglang tanong sa agama, ilanugduang kakatiyan di mga manawlasan na ikaw ba makalpas. Sana na yan. Bigdaro ako, nagpagagamatang inshallah. Ay, sa tanong na yung kalipat ya sama yan ako. Sigalaba, kau pamakanggalubog ako. Nakabgan ako niyan sa inspection. Kabgan ako niyan sa pamiyat. Sa kapagagama ko ito no? Isa magwaga sa magpagubaitan mo, ay pulaw na lupay kapagutala niya mukurian, balbing magkasumukurian na surunod. Da! Alawan na yawasyat babay kulay. Da! Alawan na yawasyat pagari kulay. Yang kaya kalilimutan mo kapapagay. Eh, nababay kulay. Baling nakasawala. Yang kaya babaitan. No? Nabadensok yaw nang naniyan. Kaya nadikman di imbilangan ko di ikapakasin, bisan di ko makagawi iwan tawartan nila. Babagoy na niya garaw dali kami bugin na yung buruwa ka. Hindi krigo. Masala ko, niya yung guru ka. Magatos ka po sino, di nga nang kaiwasan. Baka sino tanong, ipumubuda na, pigda ba ka na pango yung kaki ka, ubangan ka nga dito na ka.
buah kepitian ino kali di semua yang nanti ina alem ketangga mati. Kalau sila nami ayah buih pemilang buka surga na dua buka. Maka surga lagi ngomong kita sumpi. Buih pemilang itu na kamu betang kamu mga minadari na di matamu na di kali imam prik. Mana kamu suka peo ka surga pagatus anda na. Naman ipagdataranya naman dinasupag ng langit na busulo pa sa kabatan mo. First and second floor na pinamag na. Wow! Ako bubaya sa mundo surga. Sinakadaya yan. Bainupigad di nga ni barangay ang ako. Nung kabarang kapapantag naman sa walang ada. Inupigad dewa ni Mini ang makulang. Kabarang kapakasar naman sa walang surga. Allah! Yadi wa ilaha illallah! Masabang kau masakan ni penebang. Allahu Akbar. Ada na masabang kau perorangan kau mangaluluk. Fortune ang ganda talaga. Wakasan sumbil na uway na kamay ang pangit talaga. Bukan apa din. Isay niya ang bulan. Bukan itu gari na makita lain-laitan. Dari benar bentuk ko Allah ikaw dan makapagtak. Aswa iya nangol, wali ko iya buya ke di perautan na wadin mabubentar. Reminder, kakatawin ko na lain ganyan kilay manu, lain ko kan mamubutir ba? Allah wadin mabubentar. Kaya bagay ang orang gare, na upama kau yang uyug na taranong kau uyug mapawit na umur na matang ko na abud-abud na napag-ibuka. Yung gare, alam ikaw pilay na suliman ka, ay isa ko uyug na pamulos sudah uwag kababagong gare. Niyatay ka na orang pakubuyong gare na yung balis suliman ka manapak paadalo. Kapiyan dalag mo ka. Di ba isa ko baka bumunay nga na naman ba man ka magdamama mati or nagpagagil ako mga problema ako na niya naman niya po na. Namin yung manong gari orang kakuduyong-duyong. Namin ang pangtarakawan. Na magagaps ka nag-iaraw. Yan ang iyo. Lagi ka manong niya ilay na. Alay mo ito nagdisikreto sa. Lagyan niyo pa dito kung mga orang kuduyong-duyong. Na magagaps yan nag-iaraw yan na upang makakrisik na pong Ale apa ni bumblo oke, dari bumblo oke nanti namanya sama. Dan itu ale itu nanti namanya sama. Setelah yang nangkelo, suaranya nangkais, sopostonnya diikuti nataman saya tiga, nandep perlu mandep, yang diurai, suwede nama mamalukan. Ito na po natin, sumulaw niya sa hari beras. Padahal niya pelos. Tama ko tax kanya na niya pelos. Pagunda na permatay na. Tumurong ka na din na niya sakmod. Ang ito so hindi pagawawa yan sa kiyang ganutan niya nun. Nalumitim na ulo niya. Ganutan niya nun, namyatay na doon na ba niya nung militero. Laboran sa mga kawasan na no. Bidua nangaran bangsa umat saya itu. Semua nak pemandikan, Tidak mengelembak kok. Barai budi kawasan udah. Tiga ini nak udah. Ino ka pinakipapara na kasakay tingalun-tingalan. Kore kali, hindi tayo liya ko nabubuta. Kasi lang unispe. Ay, hindi man ka pa kayo nga ipakatulat ang inubili mo naman eh. May isang parola sa Quran. Wa amasa ila pada kanhar. Hindi ka mo binagdaro yung kasi baka pia din naman yan. Dari kaya pangtagan na. Begitu nga beli mama sulit. Kami ako marang na bud. Bud-bud ya aso. Kami tak beri aso yang mama kebud. Well, makan mga dokter, wala mga ko sa nunggu sabi diri. Nama buta sok naging kepang-pang buta kaya mah bener ya bener. Why nalu ko abang yun tidak ada mana mana kau kumang ni kan ano. Mabutangan ano. Kau ni abang yun 5-6.
Matang wala yang ana uting. Dia kelilingnya ada ibu hadis gini. Pero lagi na ako mereka berai. Berai terdua kita. Bagainya sama putih. Kalau di bangun. Ini hukum pagi itu. Kita pun bawa sahabat. Bila kau sih kawal tak ada kita tahu mau sekarang aku di bawah barang mata wadah dalam ini amat marur. Ada apa? Nare, hei, ori penwala de namanya sakemon. Ayah buah miasa kemian nak dalam pisau nama maga ambu pemelas. Ina mau. Soalnya nak guys, ya awalnya yang militernya tahu. Kami disambut itu beliau di mana ditanya, tapi bila apa sampai. Isa ko dia butuh dari dia mau milih sapolo, re, ya Thailand yang pilih nasi Islam. Wah itu. Maka beri Pakistan baik terang. Jadi itu kami bakasi bayi sapolo. Kami menabungkan pembuktian di sana itu bisnis hukum. Jangan lupa kan, mereka nawakan pembusuk ini bisa puluh. Jangan kali, tidak ofisial orang sama kita. Pak kalau gue dengan kita sebentar kan mau masa mau semua dia. Sama ni nak belum yang 40 belum yang orang belum dengan mana tamu tamu paru PAP mana belum nak bagi 20. Nah so seringan mana begini dengan namulan so ini tapi lagi so tiap anu. Nah itu kami kaya anak abana. Bahwa waktu more ada mana isir karena nare mereka ya sambil sekitar mana nong isa ko yang itu na di pengaruh belum beli makan so yang di dalam itu ada pamannya pamakai nang beli di dalam na yang itu na pangit bago na ko mana ngabit jadi masa pundasyon ngabit na kami ka ro boleh kata ibu ya. Kaya apa malay. 5 tahun na kami yang kinalala. Jadi sharing, balik mo din ako sini ko mama sumusutaw na. Hey, oleh karena Allah, matay ka na wallahi la ilaha illallah. Diuka duka wang mana mo kuintay at mo kana din na ba ko ministero, ne mo ministero na kauno nga pilalapis. Usaha sakana insyaallah naskad na mapapapamit pangalimuyan na katatan sumasgit. Maski tira ibarat. Ada maikon. Nado pa na maikon na i-scan yan na kayo viewers. Naipinay ko daw ito na ubud. Ina na mga tao, ang mga businessman tayo na business woman, mga employer, na kayo good mga awan. Ada. Wala ni kriya isi kita may pelabaw mo kawasan kriya wala masita ibarat na sa isa sana asok to bulu ano no imam na militan na benar niya para madali hindi nga manali dia di masita o bisita sumbo ya kalau aku yung para madali dia yang apa-apa itu militan na benar niya kami human na sisi ada terlapis tuloy. Ini nggak lagi masih muda, ya kalau masih tidak ada yang coba sembilan anak ini bertanya yang ada bentuk, makanya mana tidak tertolong yang rumah. Nanti sebenarnya mengenai anak wala kan ini tentang yang rumah ini siapa bagi malu. Yun nama di. Madi mana tuh sih sariling. Hei, oleh Allah sama nayana aku masih tan banget ya. Mabagamatan kami agar wakrakanu apala-paleta ulang tanpa dari tebunya tamu-tamu. Masa itu ulang tanpa bisa tanya mana di tebunya tamu-tamu sangat tahu. Nuqaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Cuma tahu lalu sapuranan, kau ni mana ngapikir wallah. Ini masa demi dina pemunuh namiskanu. Nadi kami ni udeng kapalaguyan. Dua pangin kantang ro.
Pemungutan Allah ditanamkan kepada yang suka ibang pendapatan Allah. Yang ini pada tangan itu. Dia naik kapal ke nama PPI dah pilih juga pasal berarti. Ya nak mana tu ni belum. Allah, aleh nak apa? Hei, yoi Allah. Para pagayatan manarim bagi pangulu Allah malakun mau. Nakailangan namay ng katanunganan. Samanan namanya siguran denokit ibatan dimatai. Kapilisit sa naman na apiya pun maparwa kapala dia sumakatay. Tapi yung mga labo, apiya pun maparwa kapala dia sumakatay. Itu pada dia sumakatay. Boleh? Nah, kita makan naman nanti kalau pangapalo sa ako manilan na mga kuha. Jadi malam Nabi beri dia basah. Tidak mali magapalay. Dua ko. Patay ng mga. Hindi magago. O tapi yang pada kunjung patay na kay iso pada kunjung ano. Nalikalo ko sa nagpugapalay ako. Dua ko. Kumunjung patay. Nagurok ni barat na ito barat tinggo mga mata sa iba kan. Kalau cuma sadar kita sapani, nah ini memang tak gusto. Udah apa hari itu ya, apa di hari tahun lagi ini nasi-nasi nama ini, nabu nama ini nararap tadi ya, mata pun di sini kan. Udah pakai. Baik itu na isupat tahun na iba sana berisir sana namanya aku nama dia, nama apa pun tahu sampai ya, mereka malah pakai aku sudah di ngatur nasib. Ya asal itu. Tiga hari, mana orang namanya? Semua iso kasus suatu terkawalan, nabi sangkut kasus suatu terkait mama bila usia papa biar. Ada yang tahu nak mana tu? Basta masa suatu terkasih umika, usia bika dan masa suatu terkasih Allah. Nah basta geralani tanggung Allah, geralani tanggung ina usia mana? Geralani tanggung. Nagi, berumana usul narok yang usia nak berhubungan. Pemerintah anak orang sama oma, berkamu mau mana? Pemerintah masa dunia. Lagi mabukit lagi Allah. Naik, orang penuh Allah sama namanya sigurado. Na ayak mana tersaya setan pakaurian na tutul sini. Mata Allah saya, kaki orang mau dia benar pelai na. Ayah itu status makauri penuh Allah nama dia pala paletan orang mana dia na pagi penuh Allah di dok itiban na di letan matai na ayak mana yang mantang na tutul sini. Sesuatu orang tanggung apa tai na pangkau. Dan ini pantau. Isa yang pakai pada tahun mangko mengarap, nasawan sumana kono nalagi kupil sana onta, tadi magasasil nasadi satu kedapuannya kepataian. Karena si mana kalau di mang ini, dua pornya dari pas. Kesakitannya sabra dari gue. Apa yang dipilih ini agak salah itu agak nyata. Boleh kan? Apakah mengobrol yang ngomong biasa itu dah, atau dari bagi story yang dikenal tahu mana itu apa tahu apa teh, gue karena ini namanya post tengahnya kayak gitu, nah dia di kuana kan dia jadi mikir, nah kadang ada yang dobian tu, ada apa dia orang, boleh namanya masih siman dulu, Allah, naik, orang penuh Allah, kailangan nakapri para duan tanwai, ino kuarianin nasukap kau marang tanu kapatay ng bangka. Kaya ako ba kay baratan ko ng pangakapagabro? Napalit at natikik pa. Pangakapagabro na, palit at natikik. Wina, ilan ka kami schedule ka. First flight, second flight, third flight. Kaya kalilit ng surprise. Yan nagkari. Allah, nakailangan naon. Laging handa. Nah, ako po sinakailangan, kung sila na lagi nga, ayaw ini. Nawa ka marap, ayaw ini, napiro ako, anytime. Pinila na masunan sa isa, napiro anytime. Kaya ba, tayo kailangan yung kubra, kaya kaya pamrakan lang ino, mata na, di buwa to. Ay, nai, niyan yun lang, itan matilang ng pagkabrod. Adi tanong katawan day flight, tanong apa kau masuk apa tayo na surprise. Niyan yun, kenapa katik si malakon mo tipo? Hello, papapay kita po. So, ito na information, no? Tama po yun.
Pinatato sinyo. Waktu tidur pangarap surga kan hubungan ini pati pamangkat parang lagi beri na ibalis yun na. Doon sa demi sakter. Toto singo pamangkat tidur yang pangarap ka surga kan na iberi na kekilatis ka ginawa ka. Ha? Ato na inya pasad ka. Ato na ready. Ato na inya pasad ka. Ito talagang ka mo katumar o kapat. Ibu kan nilai nun. Katala bila wala. Kata yang bisa pangoran. Walaupun kayo nilai nun. Begitu ko man. Yang baka kakapatay na ito. Boleh kan? Atau teman-teman. Paman ibu dah tahu, tinggal kita kisah ginoman, nah ibu gitu mana, yang bawa malakal maut lagi kali para. Ini tuh, nak semua sama. Sama nih, ada para dua. Every single person, tak mengenai si ginonya. Ada para dua. Atau teman-teman, pernah doi kami. Ahadi. Biar buat yang tahu lah. Soalnya sebut saya gini mau. Kepala nak sebut, kemana orang kami? Oh ya, ada orangnya. Jawab dia sakuran, praktis saya para magda bios lagi animu. Jawab dia sakuran. Dah, beda orang ni ada. Nih mana mau dia? Dia pakai Facebook. Tama-tama berarti mau dengan Facebook itu lagi ni. Benda bukti yang mengalas kita mau bergerak. Pemang tay ko nomor na jube na sunod samang ginawa ko. Allah, ay may lupa. Yung utawas na na swata sa puri-puri langit lagi manalo. Tay ko mang di sari nakarinda. Tay ko mang di kabulong na kasi na yang araw na kapisco. Yung masih pelagangan. Sana ila dalawa kami lagi dia gagawin na matangwal na nagkasal na memang may yung magkaroon na sudah nang namangay nila, mga alaw na sa halagawin, ako makan sa kinilakar sa minus na isa, 2 talo, ako makan sa mga kinilakapsi. Allah, narik, sama na yung yagdamiyori, para duga mga batiya ay sa Quran, ino to, bada Quran ni man na kaya amin, ino ada mga batiya. Kung man natin mga pweto ng Quran, ay naramatan. Begitu pun, dahil ada mga batiya, bada Quran ni man, na Quran namin, kung man natin mga pweto ng Quran, ay inisyo. Ay benar pak. Ada orang yang punya sapi bingung, apa kau makan itu? Cuma bikin dia punya itu, tapi apa? Dia mau dari mahal dan senang, baik. Itu. Atau buat di undangan orang, aku suhali, buat naik di undangan orang, para ibu nampak dulu. Asal di presiden, nah, sama itu nak praktis ya, pengen lihat kan, para magdam itu, mana teman? Kau nak beri kami akan, di atas beka. Kau kan yang atas beka, nah betul yang kami minus lagi minum yang sabun oleh, yang sabun tegak, ibu kan gino ada tidak ini Allah. Siapa orang kan, kalau benda di maribat sistem itu, nah ada kasih selatan dia di mana sabun. Tapi udung doh, tadi kan tiker, memang namanya pistol. Ibu kan gino ada ilaha illallah, ada. Si Ruban lah, wallah kayak begitu kok mana dia bang kau malah kau mau, tadi kau bilang ada baik. Tak ibu sama kau lah kan, kau malah kau kita. Orang ada di dalam sama teman. Sudut soalnya mikir, tapi aku mau. Pematan dari nafsum mada kaksi bugada. Tanai mana ngakatir wallah. Pematan dari nafsum biay ardin tamot. Dikata wanu ginawa, mapengguda ulan yang tapitak. Lalu dikata wanu ginawa, wan degepan tagi ang apatay. Natingin bulan ng mga ulama. So apatay, napakatali kuma napanaw. Namari kuno Allah. Kung masritano, manisa na inshallah na keparo. Pero si orang na keparo. Nasi modal kapang katarungan, nagkaibalit ka ginawa. Before man nagpakasurug, kaya katawin mo rin man, wala kasano, na may experience. Agusto katawin mo rin. Na may kaibalat, na aga ni man to, na may kapakaturugan na kudaman no, ni pumbukyang baka naman, na tama ni man to, nakatakapan na kasang yung doon. Kuri kaya, timiyakan na wala, kung ipigil ko kami, sumema sa subo. Kuri yan na sumema ko, pastor, tori ba ko pasasakaroan, kasi maasa ka, nakatakapan ko. So yung mga pangudip marites, nakakataon ako. So yung taon niya kapon niya dito na piyupot na po. Pero pati, namiyakapi ang matsik kasi naman ang palihan na gama. Namiyam-niya doon naman ang palihan na gama. Namiya siguran ko yung sala na api ano to lang na sige ang araw papatay na rin para nuba. Pada sang tanong ko na sa madang lamapya, sang kaya niya pala tutik na tanong sa mga oras.
Lagi yang apa dari orang saya pendidikan dapat pembulan agama bisa berkuat sampai yang beriman yang kebaikan terus Allah nanti yang berpusi so aku payah pendidikan apa yang matang gitu kan sabun mafia ay master ceremony nabot de mafia na lulu kimia na bawo ya si na so ako mangkita mo wallah amin alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah pagkinang dari kami maafkan kami semua manusia namin yang dalam ada aku dalam perasaan kami ya Allah ya Allah pagkinang ya Allah sebab nama makhluk di mana yang kami napakit pagawaan kakiran sa indah iman ya Allah na pagkinang ya Allah subil kami kumangkarap upang masasakit kami apa ko na nasusunan ni makita ko dominan na kaya Allah apa makabudrang kasihan ya Allah nagugpuni na meron kaya Allah uwad na isusulat ka kami ya baga morpa tiubo panyakin na ang katangkar kami na sampiin ko sudulo rano limukar kami ya Arhamar-Rahimin ya Allah puni na meron ka ya Allah apakah dibinawa ya kami ang katangkar mga puso kami sulit kaya itakapahati ko kung masaan pero kay isa-isa ya Allah ya Allah panginoon kaya Allah ali kami tinumata gumawa ka patay hindi kami sipet patay ko kababalan at ito sa mga Muslim ya Arhamar-Rahimin na upang inamir ka pa niya Allah asong bala-bala ang mga inamin mga luksami mga mami miyarasa sa isiran na kami rilain kasiran maaping kasiran kalimang na kasiran ya Allah malaging din sudigyurukian na gusto niya matay kaya ya Allah ya Allah paginamer kaya Allah imang kunakyasi kanandun sa kapakaumar kami bulan Ramadan na paginamer kaya Allah sampai kami kamlang ya Allah nagpaginamer kaya Allah arilait kami nataupiki kami kaya Allah sa makapagaman kami unsibal-sabla ya Allah amin ya Allah lumiyog pagninamir ka yang kaya loksan inamin babayamin sisi ko kumpri ubo din na ganyang katarutopi o kaya susuatan yang raka kati iyay po kami raka sumungan ni namin magpapagawa namin sumungan pamilya niya niya Allah nailaan na kaon din nabumakang kaon niya Allah ya Allah sa mga pamilya niyan, mga tunganay niyan, mga watayan ya Allah. Akya ganatan yan sila na panginamir kaya Allah na isusugat ka kira na di ka paparo, di ka susurot, iuba ka, ya Allah, na panginamir kaya Allah, ang katang kakira niya Allah. Nasambihin ko suranon gagaw, limo kakiran ya Arhamar-Rahimin. Ya Allah, panginamir ka ariskin kasiran sa taroto pasabar ya Allah. Sa kurang bukiran buku, rata abinawa. Panginamir ka ya Allah, asambihin kakiran sa miya kapiyak-piyakiran ya Allah. Ya Allah, katawa namin sa kubur. Nadarapaan na natanto masimpit na pakabulang-bulang ang kami sa kubur yan ya Allah. Ya Allah, katawan namin sa kubur. Nadarapaan na natanto at ito man na namalibutang na pagkinamir kaaliwanagin ka sa kubur yan ya Allah. Ya Allah, pagkinamir kaya Allah, pakasirungan para kami po sirungan ka kumasa adit na kasirungan ya Allah. Ya Allah, pagkinamir kaya Allah, pakalidasan para kami po kanarakaan ya Arhamar-Rahimin. Napakapuntawang kar kami, kumya ka puro-puro, kung asrodan ka jannatul firdausil a'la. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim, wa adkhilna jannataka ma'al abraril muttaqin. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.